A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasefika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo'i le lātou o ouranga ua tā ua le monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasefika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Lela wana whailau whaatau, I le tupele na mai le Talofa Voucher.
Ila wala sa akaw mami ke mga oy. Ile voucher. Sai fu so fa na ila sumayo le. Talofa voucher mo wai pa sa mne ay le so. Ya no fat. Tau tua male au nanga remote tau Samoa service station nei tona i matu. Ma tau tau tuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lau ta vale. Siapa lah yang foi suau mau lau tapan. Apa foi vai pa olo sa. Awala te pon ma tu te siapa lah yang foi e mau lau tapan. Molo no posila fia. Mua tape lau ta vale pe out. Lua tape lau telefoni ir tai me utu ina lau tapan. Male vaenga mulu. Mana tua fo e matua i whaasaina lo tau maftapa ai no fuanga whapeni. Maota Samoa, ole maota mo Samoa. Mato te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Waiai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona o kai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, nga o lo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia nga whailoa lau oka mea ai. O te toe, whaataro whaatu ma whaawhelo i atu i lau whionga i le Minister o Pisinisi a la Manuia Malaipa. Ia, lau whionga i le tupufia lau whionga Faumuina po lau vitalinga le Leatinuu Wayne so i alo. Ia, i runga fo le tā prokalame. O ke whai atu la utala lea e whai mai isi mingi skau ke tua ai o lau whionga. E me fōringa mai o le ai ai sau private jet fo i le na o lau malanga atu lava e toe whio mai. Whawhelo i atu runga le tā prokalame. Ia, i le nei vanga o le whiawhia lau whionga le Minister. Ia, langi so i fo i lau whionga siata. Whaftai fo i monea wano toe maua. E maua fo i se whilo inga i le so. Ia me se fo le tūlanga i whaamoe fo i nei au kilani. Ia, wā fo i se hawa noa e whaiona toi a whia i sia tātou nuu au kilani nei. Ia mo i se fo i whontanga lo o sauni atu. Ia, maa losa i fo manu ia. Aftai fo i roti ti latu o lo maa losi uma per tātou official ma tātou company. Ia, wā fo i whaatino i neo ngā luenga lau whio. Ioe. O te whiawhia, o toe whanoa noa, o lo whiawhia, o leo tātou wheloa i se taimi wavi. A o lo whanoa noa, no whapeta te wheloa i Samoa i lau malangatu. Ia, o leo tātou wheloa i lau, ui o lea, o le whiawhia ngasili o le loto, o lea ua toi maua le lau malau whionga. O lea sa maua le avano fo i whaatala noa, i le whionga tamai ta i pāle mia na lua malanga whaatasi mai. Ia inisi o whanotanga, me se fo i o le wala au whaaloalongia. Ia, wafo le whaamanatuina o le tātou wono se furu te usanga i Aotearoa nei, me se mātou i au kilani. O le aso a fina ngalo ma so la ngona ile dei tai au ma vai nga ai pe yo la o fionga ma la fionga te mai tai pale mia ai ane minister la vai i Aotearoa nei o ma lo fa lo ngi o le dei tai au so ni nga ile fale o Samoa nei ma se la ngona ile o fionga Ele i se nga ngai e o mo te mi nei i fa mo nei ai e mo ya lo tortiti lo tu le auto va a ma malo le si o tato o tunu o lo o la lampa pa au New Zealand nei
I le whailonga ina o le ne fo I wha moi po le ono sfu tau sanga le o le tuto tasi o sia tātou mālong Samoa. Ai le ngatai le, o le mō fo le awa noi tau nu umai ei nei. Ia wā fo I whainga malanga wha mālong. Ai le ngatai le, o le fio mai fo te mai te pārmi e le te milawa le tasi. Le uan whaina maua I le awa noi nei. E titilo atu I le mood. Po le tūlanga fo I tātou atunu. Wa lewa na fia whaatali se tūlanga whaapea. Ai mai se lava le taimi fo I watula I mai te mai te pānmia. Te mai te lea o fia me, na omi me tā awha, ia te mai te pānmia. Wa mau e lātou wawanoa, e mawhai ei ona lātou poeata, sa whaatasi. Ia pe titilo mai fo I titilo atu te mai te pānmia. Face to face. Le o e tūlanga whana, le o mwhainau tiro mo I mai a le tūla I atu. Ia tatia ia uia wa uia sau mua. Ia ai e to tele la vo le fofuanga o e se mal matanga o fio ne yaso. Fatino ino po kalame, teimi fo ina taunu mai e te mai te pānmia, teimi o Savali, le auto vaa mai o fo e kalesia, ia po ma fo I ma Savali ma tūlanga se vapena e se mal matanga o fie. Ia o fie fo I o whaina mawai le mato wawanoa ma le mato o malanga le nau mai. Ia e mwhai fo ina mato whaatasi atu iai. Ia pe o tūlanga lea asiata. Palo whaafitai I oe. E ui le lolo wao le tau le tūlanga o le to ulo tibunga. E a mai lava le pōna pō. Ai le I whaavai ai savadi a kamo le mau. I oe. Kamakuai o leo ma manu le malo I Samoa. Ia le fo I sa tai bua mai manu le malo o tama whanau a Samoa I Aotearoa. Ora matua tele koe kiki mo le tolu se fulu o savali ia na whaangasolo me le tai au. Ai o leu te tau piki alo finangalo e sa o lele lau saunonga lau whionga minister. Na whaalongo loa Samoa I Aotearoa nei e a fia mai le whionga tamai tai pāli mia ma malanga mai le whainga malo. E reise se koe whaakari se kimu penga koe. O leu kumongi ana na. Le ai mo se le toe tau popole se timu pa se malulu. Ai o le lolofi mai. Se o mai se isa paitali ia le fio mai o le tamai tai pāna mia pe se foi o tau sui o le malo. Eu felo ia foi manisi o le to tele lau fionga. Ui o lea. Se taimi tā o I nisi o vaenga o lau whai ngā malanga. Ai e hanai vaenga fo I o te fia mana e tā paso whina ngano lewa e fio mai. I le tūlanga o le whemalanga ina mo mua se tā tala noa. E mesel tā tō wani leo Samoa e ui. Wa la lo tonu ai al no fuanga nei le whai tā wha tala noa ngani teipi le nei. Ia o le sa ia official tātou Samoa Airways. Ai wo mana tu ai le facility le la tau. E si ai na fato ai me le Blue Wave le la tau fa facility. Ai wo mana tu fa facility tu le lo fionga minister. Tu langa fo io la tau fa mai si vaenga pe la tai le lima fe le la tau se le ni na tongi ia va noa ma o ferwa i le vale le tu langa fa pena. E o mai le so o le tau mo fai po fe tonu lava le fai totoa. La tau te toe ui ai. Ia peto e mo mai fo I se le ni po se credit o le vaenga fa mo le na o fio. Ia whaafitai lava. E tele I o vaenga tupe o lo o umantu e se le e tātou whainga malo. E toi te tongi umai, pe toi refund umai, pa se o umana ie. Masalo pe ova ma le 8 miliona. Lea whaingo se le ni o pa se o lātou o umantu tongi, ai le I whaatau nuina. Le la o e fuanga al komiti fa pitoa le o e termine e a mata lo na fa solo e toninga o me termine a lo fa o pe fa tan no in mata o por valele ia ta tiela mata o por valele le ye ona ye si temi ona maula io se fa mata langa ye ar fa ti no in toninga ai ta la fu lo fa nga solo termine e le ngata ai ta la for Samoa Airways ia ila tau o umantongi la tau pasese. Ia le ngata foina, ia olo ia fo ia tūlanga I pensioni o valele, ma tūlanga whapena, ia landing fees, tūlanga whapena, e le ngata foina, ia tongi fo i o nupi wha a tangata whainga menga. O lea olo wha solo umalawa te mine, e tutongi umalawa lau fionga. O lea olo ia I se tupe o uma o na wha leo I te tonu o le talo tupe leo olo o tanoina te mine. Pe ono miliona. Ia wala se whamoe moe tūlanga lea. Ia matupe fo ia olo ia I tono le Utah. So uman whatatia I nā mo le
company valele le la amatai lon fa tino ina na le ngata ina fa tawinga o le malai valele le fangali le olo o to ine le 2 miliona ta la ro ye ina o tupe uma ia le la amai fa tino ina ia le toninga o itala fu mane ia ai mo moli as foi le fa maulalo i mamalo le tunu sa fa tino ina toninga la to pasese ia o leva on fa tatali o le nganga la vol fainga malo le na ia ta au fil valele fa fo il valele ai tongi e tala fuia ona ile ma fai ona fa wa pe ile mole anga ia tu lumana al temine ia to titia maya ia tu langa le ia ona fa tino mala ia pawala le mea ole au mai o lato momo vouchers po pase se foi o montong ia fa so tai mele ma to office sa mo por office foi o le company vale le Samoa Airways ia le lo ia la to fa pito o mona tu ia le enga wenga le ia mo to refunding o mala ba pase se ia me se foi la to lo company o lo ita la fu company vale o le la fa solo uma to ningo ita la fu na terminate la ufio ma lo fa tai lo winga la mo ila chola nei au te ro nei wa ono wa le to ia se officer ata to Samoa Airways nei e ini si fa Filipe ono ma fai ona o mai foi le fato ai mai le officer consula ia pole ase tulanga ia pe foi se be fona la to ono wa le to ia se officer Samoa Airways nei au te ro lo fio minista ia ona ele se consula le Samoa Airways ia pe le nganga ia tauna ia se fa tino e o le o mona ia va nga le Samoa o le foi la mai fa sala longa i lungo le o pe ta fai lang ia ile email ma le me lo ia pe email sa o fo minista email ia tu minista ma le official minista ia no tangola ia tu nga i va nga le o la to fa tino ina tu langa le ala o to te le la to o mana pe o va tu male se tu langa por family ona ia de tu langa o ila to o uma ia tupe o uma tu esea mo tu langa le alo o wa tupe ia tu langa le i si fo yo lo mana o mia lava ia le refund ba lo fa te o le te tau atai lo sau no nga lo fio nga le minister email ia tu minister e pia te ila ta whanongo i lea to inga sau noanga wai pe yo aso iau tau mawhai atu i minister fo i futia waru. Ia i meli le whailau kusi pasi aku i nesi whailau. Are la me toa whaingo fie te le i meli atu lau fiong. Se i umone tatou por kalame na vatula i o lau email. Ma lo fakte. E tu uilungo tatou por kalame lea. Ina ia mawhai ona email atu ai ia e la au tango fo i whaasoa i matou vaenga. Ia pe a whapea o whaingta i le ropo ia anga iai. Ia isi o la to sila fia nei ia lo fa so ta isa o tua a ia se le o sila fia nei ela fa tu le email mista to email sa o ia ngo ku ola ia fionga ia fa wo fa tu tielu o lo fa tino ina nga luenga le ma se si va ngo company vale ba lo fa tai lo fionga ele minister i tu langa fo io le so so ninga mal lo te lo le atu o le si vai ngo tu fia fa sile ai ta tele io le si o fa sile so fina lo tu sai io le report ia le committee so e foi le al parliament ai o te fia ta pa mo so fina lo tu langa o ngaluenga fa vai tai mi foi ale RSE ke ro foi mo se tai me te asia i ma to nei la lo i nei pia mo Hawke's Bay ai o le asi tu langa le ta to malanga ila to wi mo to foi atu Samoa ma e isi vai nga foi le o te fia fa le o atu lo fio ngal minister ai na vili mai ele tangata mai Samoa au man ia lava mo wai le lao le nei na ia se fa se ana au mai fo e si vai nga na malanga tu nei fa pea au malanga tu lunga i pa ai to fo ia tu pe o fai ngo au fai pe se fo i o malo mai au kirikiri fai nga ale au RSE lunga le i lunga va le fo i Samoa na fai mai lau te le fa i no fo i ole finanga no au mai fa le minister mai fa mole sia ta fa leo tu minister pe ma fai ona sile i foi ia ila to o fiula te ni fai nga we ngole valili e tau fa file mu au kuoni ai wati le fai o pese ia ba tala foi le fo mai ole tunga le to foi mai ai ia ai ole se fo tuanga me se foi mo sirfia no fionga ia tu inga winga ala yo alo fa na ole tu ole onga yo fa fitau di lo fio
e fai asi o whawhitau li o tūlanga le o ne iei. Po lea ua iei komiti whapitoa le o to e iloiloina. Pe review le restructure le tūlanga le ngalunga whawhaitemi. O temi nei, o le ua ave malanga e approve mai e kapeneta. E na o kapeneta e mawhai ona approvinga o mai e whaatangana. E o mai e ngalunga whawhaitemi whafo. Tasi malanga mo New Zealand, tasi malanga mo Australia, i le masina. O lea fo ila ua, temi no o ese mei, lea fo ila ua ave tau sanga kapeneta. Mo le malanga e tasi mo Australia ma New Zealand, mo le masina o uni. Mantua lea fo ina whaile tau sanga mo le masina o me, lea la ua iei le tau sanga mo le masina o uni. A titila tua le tatou whainga malo, o ia nganga lea ina ia mwhai o na whaatino pia tūlanga lea, ia e whaatinoa. Ia lea la lo whaatali nei ia se whaatanganga, mo le malanga o uni le ia temi nei. Ai ta itasia malanga le masina mo atunu ia New Zealand ma Australia. O lo ia fo o lo tau fai fo review ia ngalunga whaewa temi nei. Ona lo tu lai mai malo fo Australia, o e se fo la tau titilo ia. Ai pe umala vai tau fo ringa, e tau manuia le ia tātou. I tūlanga le ia Australia. Ia o New Zealand, ele o tele in whawhitauli. Le malanga fo ele na matou o mai e, ma fio mai mai te pare mea. Ia tui titia, o le awharwa le sa e, o ngā runga whawhaitemi. Ia matou mai e nei. Ia mai fo le ia ngofo le o tau, le fo se matou nofoi. E fili e mua se oli. A si onga lavilana, e umalo o umar kong kalaki o whaasanga la te fo i tu Samoa. Ia na ese voila i o winga pe o ese fo isi winga o whaatino ma tūlanga ka pena. Ia ai nā tūla o tātou e whaatena. Ai atonu e aru se teimi, le lay review ia. Ia matailoa ona tau improve ia tūlanga i ngā ruenga ia lau fiong. Ba lau whaafitai. Lau tā ua o te whia whasiringi e sau whiringa lo fionga le minister langai. A fua i le amatanga ma le tasi o pese na tau langi a o sauni whainga palota. Tasi nei o manu lau ti e le fast e o mai. Ina ia toe whaasa o ina tūlanga i pili fo ia. Lea la ua mai a le komiti su e ma le lato fo i mau ma tūlanga wa iai. Ua matua te le ma wha maonia le wha le tonu wa iai. Ai e whira ngano ia e whira le e wha alia le toa ngai. Ma wha pia mai. Se pe e maa le lato wa ai pe se pe le upua le wha mai o sasi. Sasi. E whanga whia na sasi le tūlanga o le Maota o le pāle me le ma tūlanga wata. A o le aso whira ngano i le vai ngalo whionga le minister. O whanau noa i o tūlanga le iei le me le tūla i mai i le komisu su e le na whaatino ma le whelaflafo inga. Wa manatu i le laitu ta se tangata e whaalongo iei ma pui il pati. O le manatu le atunu ua atoa ma le afianga o le atunu ua atoa. O le latou a manatu. O le manatu a le whaatino mo i latou. Ia one ia whainga le pati le iei tonu. A one a whainga whai unga latou whaia. Ai le manatu ia afianga o le atunu lau tele. Le afianga o e le ifana nau mai se itu lou. Le afianga o ainga, le afianga o suafa, whanua, matulang whapena. Ai tu lai fua i lunga, whai mai se whamatalanga. Whai mai, e lea whaina tele. E tutusa le leia mana manatu le na ave o. E le oti e tu la fono. E le mai e tu la fono. E le se e tu la fono. Matulang whapena. To inga manatu ia. Le ua manatu i na o lātou, manatu mo i lātou. Ai le tilo leo te lenga, o le afianga o tu la fono ia, ia nta sui. Ia mawhai mai, ia nasa tau whaafongo iei, i le whelafo inga. O le mea he whaafitai iei, o le to tele i mātou, o lo iei te autonunga, i le vaenga wha au whai fast, ma whainga malo le iei, le iei te autonunga, i se sere mea lan whai. Le fo ila la whaatino, fo ila ia fofuanga i le whaatinonga, e me whaasa oila ia le se le na whai. O le hala wase la tau whina ngano. O le ua i nei, leo whainga o le to tele o whainga malo. Lono winga, e te tau ana whaasa oi mātou tūlanga le iei. Pe ora u titilo na iei, e ese ale titilo tu iei. O la e manatu ala tau na o la tau wa, man whainga pāti le iei. O le mea whaimei la tau e sa.
tingan fa ya tu le sa ala fa mai ya sa ya o le mea na la o fionga e tau tele fainta to suia ia fina ngalo fo ia la to lo ia la tu ia ai tato te tilo ia mo le anga iluma po le ale se fa tinonga le la fa tino mai fainga malo le e fa sa o en mata upu le wase ba lo fa tai lo fina ngalo e sau noi le vai ngale wa lo ma fa lo fionga ile minister o toi fo ia lo ma fa tu ile case fo ile na toi le na lo ke fo ngalu ngala lo ile parliament ile faululunga o le whamsinonga whanuma swafa ma le skula ki ma le tua whaile na avatu le ina ua ia ka inga ka ele uro le skula ki avatu la ia whamsinonga Sydney a Samoa ai whai mai ua kioti ai te ua mai le parliament whai mai se koe ku le hawanga o puia lea lau tau whaalongolongo kua le tau mai ai tutono le whonu toi tu le hawanoa iai si tamaita se tu le hawanoa o si sasi o si tama ua iai se aonga e foi le e pe e atangia mai e a fei vai le tangata ua mirimiri ai a fai ele ai ele iso wa nga kele ai o tangata no umo Samoa e iai no la toa ia te tau matulang le tau matu iso tulanga iso finanga lo le vai ngole pe e tau mamapo la to ai fa tau sa ili o tau sa ili a fai pule e ona i tu malo o ia se kai mo e anu lo ku malo lo fionga le tiru e te fesiti lo tu malo ai te le toi fo e fa se tala le motofon ia e te tawana e fono no ma fa longo po ani manatu o fai mai ele ma faina e alu fa ali alo fina ngalo i tono parliament e au no ma se fina ngalo le tu malo ai me se fo lo no o te tonu ngala le ye ma to te mine o me ia sa fa tino ina mo le e plestene se ale sa fa sa le sa mai la to esta maita le foi la auto e mai le tulanga le ile swinga o tula fo fm o sta mai swinga tamaita man tamai swinga aionga onga o le mela le yelo fionga ia ele ma faina tula i mai ele o toi sao ia tulanga ia temine o te lo e fitau ia le umai fo le pai inga le ia temine ia ma le sao le lei lo tato fainga malo me sale tula i mai o me sa fa le tonu na vai temine o la fa so solo mai lau fionga le uma ia masalo pe uma nei isi tulanga ia le foi sa e tano ma vale le temtu la foi tau fa sa fo vale le na me tau fa sa al me tawa o lo to tele ia e tar tonu e se me en fa tino mo ia le la tau fa sa o tu temine e uma nei isi me la nga so solo mai ele uma ia e masalo e faia si mesile wela e to office Samoa le foi la a matana tula i mai tulanga fanga le e fai lo mo press releases ma me fa pena yo e fa me tonu ala nai taunai ia mai o fo te mite fio tu ai si fa solo mo e mitanga ngal malo se ki kilo i po angi me o le o ani me o fa le tonu ia ma tulanga fa pena fa tai lo fionga yo nga le so ya ro kavia la se o ro mala au ni nga ro fia la ko ya tu ai na tau nu o yo le wa mai ma bala to le ungol fai nga pa lota anga ngai fo baunga e wi ele imanuia tau mo fai nga ale sui na ilano le fa man le fast ele imanuia fo tau mo fai nga le na tapo mai le cha pipi ai o manu malo ma sui pi mai le na tu to tasi ia o matua mati le fa iloi no lona fina ngalo ma le tu na te lango ina ai le I fai al fai nga palota ma le mai al fai nga palota e la no fa malo le fast la se lango no le tu committee e mission le ang fa fai ia o le fionga ia lilo sa mo moli tu lava e lona nu ia ru fast ia pitai o umman fai unga le vainga fa fai o lo mia fo po tia o lea sa tu ina le avanoa ina ia tau vai va ele te mina e te tau alan fa tau ele vainga fa fai ia lo mia le o tu ia le avanoa le fo ilana le tali ia e le committee fai nga palota ia le fionga ia lilo ala ia tu unga ia lilo e alu o ia manu malo a uma ia e fio mai ile vanga fa fa ia le tu lo tau nu ia le fo la wa sau ia le la sau ni fa tau to nei salo pe fa tau to nei le vai asole o le tala tupi
Ile se fontanga le la so te mine. Ia masalo tulanga ia le la fatino ilo. Ia ma vai ngo kikilo e ngale uma nga malo o yolilo. Fai malongo sei mumu, fai malongo of tino mumu. O inga ngo lo e mumu fator toi. Ia na te sila fia ia mumu ia no inga. Malalo fo te mine tato mai e vele. Sole. Mumu fa solo ato ali lo. Ia le nga ia lango inga tato fainga malo tu la mai te mine ma te tonunga. Fa sa o me na se. Mali. Ia pe o tu langa le. Palo fa tai. O do le tulaga pisi foi o le ia so pisi foi o le vala o le o lo fanga solo ia fa fianga o le to sisi nga fu a o te ro nei mo Samoa. O afu fuanga o le fainga malanga. Io le ase umi o le tatou mafutanga ia o te ro nei au foi fa tata ia ni si o fono tanga lo fionga minister. Ia na matou taunu fa tasi me malafi le fionga te mai tai palmiana po. Ia le ala mau te no foi nei lua po. Na matou wanga ilola ia i malpone. Taiao. Ia na tu ua foi la ia malpone tasir po no foi na. Na matou la ia tupai. A o malo tupai na matou la ia fono i Geneva. Fongo la le WTO. Por fontanga minsta o foi ministerial conference. O lo fai Geneva. Sa ngata le fontanga le lua festival. Lefto ato e fai le lua fe lua. Le ala wa yel va nga Samoa le e o tu fontanga le. Le ala i mato male ofisa o vai fafo. Ia le ngata ilea ia lo e fo inisi male official fenga faiva. O lo mato ia male mato vai nga fo lo fa atali mai Geneva. E o fo umala i fontanga le. E fa sol fontanga e pe uma e ono aso le mau te ai i Geneva. Le mato e tali umai la ia to tau Samoa le asas fuluiva. Ia le fai le fontanga le o tala tupi. Ia pe o le nganga le la ufionga te mo fui le o to i si fono. Ono o tūlanga foi o mata upo lo tau fai le Pasefika e tu le fontanga ia. Ta pe o mata upo tau whainga whaiva. Ia mata upo tau whatoanga. Ia e mese foi tūlanga foi le child labor. Ono lo whai whongo la ia lo i le taimina. O lo whaatino ina i foi na i Geneva. Tusala e tele la ia fontanga ia lo whataunu taimine. Ale leia, wan whai ona tatou awai atu iai. Wan whai foi ona o ese mai mau atu i fontanga ia. Ma toi foi Samoa. E leisi ni whaano foi sea. Lea la o whai ngofia i ona tatala atu. Ia ma tatou toi foi ia lo tūlanga masani. Le tele o fontanga whaarmalo. E aon tatou awai atu iai. Ia wā foi le tūlanga o le saini ngā manuia. O lo fo fonkanga nye Maua ngai nai se le ni sosani atu mo tatou tamao ainga ia ne ngata ilea ia o ngā luenga whaatino fo e tatou whainga malo. E ringi long la lau fiong. O lo te tau whiri atu. O le wai a whio whaadua mai. A whio mai ia olo. Le wa whio me mita mai te ipare mia. E le mawhai ea ko whea rua i mai la au ni. O le ali tūlanga. O le whio mai ia lau whio. Ka alofa le uso. E kauanga i se se whaamuri. E kauanga i se whaamuri e wa anga whaapele ka ua la uri. Ia, o le vangsau. Ia, rongo winga e whaelo mai. Ia, o olo ele kauria kili. Langa la loa fia o malpani. Ele aila, rongo winga la. E ka ua foi la mako o mai. Ia, e ta ua foi le whaamuri me le o la uri o. Langa o io te fono. Ia, la tau foi le o lo whaatino ina foi le whaatino ngal malo te minei. Alo tu esea mai e te mai te pāmia. Ia peo lewa tu i le whiunga ia tuala o le Deputy Prime Minister. O ia la le lewa whaatino ina le ngā nuenga le te mai te pāmia. Ba ia langa mata ngā nuenga, ba ia toi mela mata ngā nuenga. Ba ngā ilan mata ngā nuenga toi lupe. O lea ua tu e vai e te mai tai o Minister o Tupe. Ia mulpola. Ia peo tūlanga na iai ia se i mātou toi taliu atu.
ia lau fo ia tu ia fawalo ma to susu Papea wala de koe fo ia koa. ngaru kau ia O ke e alua lo te ro fa sena office de molo manuka. Taya uma de bisi de kofi. Ia ai o le ono le tai me na fo ia ai mandu lo tai me o tuangia. Ia ai fa ia le ta fa talo nga le fa ngole fiafi me so fa mulianga fa popo fa mulianga le fionga tu mai tai pa le mia ia wala lo faiva o kila ni nei fa na tuino le no spuru tu sanga o sa le tong ia fa tai lava e se wata o te mi le o matu tau no mai ti lo atu le auto va mai malo se ta to tunu ia e momoli atu fa mulianga ia ila to uma Samoa uma la o no fom papa au nei New Zealand wa fo fa tino ino tu langa sa idinga manuia o to ye nei ia le la foi na tu le ono se lau miliona tala lea o lo of so swani nei di tatu tama ainga i le tau sanga ma le tau sanga ai me sai tono sfulu masina e le ngata fo ile yo nga luenga fa vai temi o ta ua na o le nga luenga ai la to lo ono no foi nei i malu i sunga i foi fa fenga tau langi ne yaso lau luma le sa ma tu no foi ese le fia ti loto ia ai tai tonu le nga o le ai ta talo tua mo Samoa ma fainga malo ma te mai te palmia ia mai ma to mani wa ana le te talo ia ele tau nu nei fa moi ia pe ne yaso ia mo le tu ile nga fa tai tele fa manuianga ia me se foi tu langa i tatu fo lau ma fa tu ia e tasia fo lau fa tu le tua ia pe tu langa le ia manuia lava fo fanga to o le amatanga nei vai aso ia ma se foi nga lunga fai o nei vai aso mon fo ia mo le tu fa baro fa tele lo fionga le minista tu sai fo ia o ele vai ia o sui o le sui le Pro TV pa fio mai nei ia malo ma sani la va tato wala leo ia awa fo ile fo mo modi ia wa mar nga sa mo fa lo tele no ni so ma ta upu awa di tele tu lo no pia ia me se fo le mo tu ma taula tu langa fo no tanga lenga o le te sai li malo ia awa se fulu la man tangi wa Samoa malana fa mudi ia ini se le no ni ava no fo ia mai ni so malo de tele fa manu ia le tua me so fa ma yo lo pesi ia marutia lo so fo na awa lo fa tatu to fe lo isi temi ia peti to ftali mai ya fe nei ia to mo isi se ta lo mo dei temi lo fa tele tu fa manu ia le tua le ni vanga la fiafi sai fo fa te tele la mo la no thank you a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasefika e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasefika. O le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala vai Tasi Market A fa fetu langa o whaalawelawe. e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai ngā lele ia leo le pama le gata foi lea maua pusa moa i so tu ai ngā sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market E maua fo'i ipu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. ia le nasa moa a mai ala ona fai umala fa tau nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mo ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fia ngai markoviti e iai fo i le lato o danga ua ta o le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasefika e tasi lava no fuanga e te fai ai turanga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road i West Auckland a le ngata i leo papakura i South-Auckland. Can you be my wife? Nila wana failang whaakau. Ili tupele na may Talofa voucher. Nila wana whaakau umami te mga oai. Ili voucher.
tai fo se fa na o la se mai o le Talofa voucher o mo ai pa sa mo ne ai o le so ia no pat O ni lava le upu masani e whaavai le atua Samoa. O le tauta ia ele nao le nei aso. Tari tonu sa whaamali ina lau mai moanga le ngati o le avanoa. Sa e sirisira mai nisi o mea na tutupu le nei tai au. Ia e paise fo o le avanoa e whaatari taronoa ile fionga le tamai tai pā le mia. Fionga fia mena o mi mata awha le ngati tai lea. Fionga le minister tari ngai le atinu ulungo le tātou poroklami. Toi tuli mele aso tai au whamuponga le tātou poroklami le tauta ia e masani. Ai mali nei e fiafi le whale o Samoa i mangele. Asiata fale marupi o Vauliko ma le Blue TV. A lofa